Kristu. Amen. Amen. Namhla sihlangene lapha emndenini wakaMnisi, niwakaPhiri, niwakamavimbela. Sithe kutohlangana, sihlangene ngebuhle. Alibonge igama lenkosi. Amen. Sangachubeki nemsebenzi wethu. Ngitawucela baba eMkhatshwa asivulele ngemkhuleko. Amen. Asume sithandaze. Egameni likaNkulunkulu uyise nendodana nomoya oyingcwele. Siyakubonga baba wena osihlanganise lapha namhlanje ukuze sizokwazana nokuthi njengomndeni munye ngoba sonke eqinisweni sibuya empandeni yinye. Kuthi manje ngokwazana kwethu sibona ukuthi manje ikhona yini indlela engenza ukuthi ke amanye amalungu alomndeni nawo aze ukuthi anezihlobo. Wena osilondolozile iminyaka eminingi ebumnandini nasekuhluphekeni empilweni nasekuguleni. Siyabonga baba ngakho konke osisize ngako ukuze sibe lapha namhlanje. Sizihlobo ezithandanayo, izihlobo ezifuna ukwazana. Sisengathi ungabusisa umcimbi wethu wanamhlanje. Sithandazela nabo bonke labo abangaphumelelanga ukuba nathi, esaziyo ukuthi nabo banathi ngokomphefumulo. Sisengathi nabo ke ungaba lethela impilo enhle, ukujabula nenhlala kahle. Sibonga kakhulu ke umfowethu uPhiri osilethe lapha namhlanje. NabakwaMnisi nabo bonke nje abenza ukuthi lo msebenzi wanamhlanje ube impumelelo. Sithi sengathi nabo ungabandisela sithi unwele olude. Sicela ke baba ukuthi manje nabo bonke abazosijoyina lapha namhlanje nabo ke bazibandakanyise kanye nathi ukuthi lo msebenzi wakho esiwenzayo namhlanje ube nempumelelo, ube nesibusiso sakho, nokuthi konke lokho esikwenzayo namhlanje ukuthi kubonakale nje isiqalo ngoba sithanda ukuthi manje lo msebenzi wethu uqhubeke ingabe into ephela namhlanje kuphela. Nokuthi manje mangomso sifumane amathuba azosiletha ukuthi manje sazane sonke. Sicela konke lokhu ngoJesu Kristu indodana yakho wasethelwe emhlabeni uba ibe ngumprofeti, uba ibe umfundisi, nokuthi isibonise ukukhanya nendlela ezosilondolozela impilo zethu nendlela futhi ezizolela ekuphileni okungapheliyo kwasezulwini. Amen. Nemukelekile ukuthi ningeta lapha kulomcimbi wabo. Bayathokota kakhulu ukuhlangana nani bantu basesigodini saseMayflower. Ningatsinwa nangemuso. Njalo uma banemsebenzi niboda kanti ke nani uma ninawo emakhaya niboba mema batawuda. Kuhle lokho akukavami ukuthi sihlangane ngebuhle, singahlangani ngekufa kuphela. Alibonga igama lenkosi. Lesihlangane ngako ke namuhla lokubalekile lapha kulomndeni. Sihlangane lokuthi Satani njengoba sonke kuthiwa ngesilungu sishera gogo munye sisuka emphanzeni inye le emuva. Lo Phiri nakulo la eceleni kwami ungumntukulu webantu bakaMavimbela, ungumntukulu webantu bakaNkosi futhi ungumntukulu wakaMnisi. Angiphiri anje leli jale lento lomsebenzi namuhla asishalele intandla. Sikopeleni lokuhle kwendile nathi kusasa kumbe ngalinye ilanga sendele lo msebenzi lomuhle lofana lwaleli jaha siwendene emakhaya ethu nathi sibabide tihlobo nebangani bete sitojabula singahlangani ngekufa ngoba lamalanga siyakubona ukufa sekuningi isikhathi lesiningi sesihlangana ngekufa lokho sihlangane nje ngenjabulo kuwe inkomo phasi sidleni sijabulile kude lokhalako akavani
mara kuzala ngesikhathi sabokhokho bethu nabogogo omkhulu bethu bokwenteka lokho kungako nalokufa bokungasiko kuningi lokufa sekuningi kungako sesinciphisa lamaphathi asikhuphuleni lamaphathi lokufa kutaba kuncane kufana nakuzala amen bazalwane angeke nganze kakhulu bazalwane sikhuluma sethu sokucala kutaba nguye babephila sitacela kumnika abeke luvo lwakhe etukakho ubude ukuthi ifike njani etukakho uthole sekufanele uyifeze uyichube desembili bengibuta letinyaka letintathu cishe letindlulile nangifike la ngolomqondo lo le wente ukuthi sihlangane namhlanje ukuthi ngingenwe yini nebangani bami bangibuta ungenwe yini awunayo into longayenza ngemali yakho yini nami ngithibuti kepha ngitshela ukuthi nginokuthiwa mangithi gut feeling angekhathi ukuthi nginento lelungile angiyembile ngayo yinye kuphela into lengiyesabile ngalomsebenzi ngifuna ukumbikela yona ngisabe ukuthi ngiyelanga mzwane ngiyawubizwa nami umdali wami kufanele ngiyezulini nakuthiwa ilanga lami lifikile ngifisa ukuthi ngilemukele ukuthi ngiyahamba emhlabeni ngingabi nefeeling ukuthi khona le ngokwelida manje ngiyajabula ke bodlamini ukuthi nilibonkosi sikweleti senu sengisikhiphile namhlanje noma ngaphuma manje ngiyofa ngiyathi ukuthi hayi ngabakweleta labanye hayi bakankosi so ke ngamagama bengikhipha sikweleti sakini ngoba lo gogo wami lona ngaphandle ukuthi wangitalela make wami lo ngitala kunamavimbela athokozile gogo wami ungikhulisile mina ngihleli 4 years ngihlala nagogo Mafete so kangikhulisa so lokunengi lenikubona lengikwendako neqabanga kwami nekwenda kwami ngifundise ugogo Mafete atikhulisela mina umntwana emkhwenyane wakhe Bright Manyanya Phiri uthi nasathiniwe gogo Samonza ayisengimkhulu kakhulu ukuthi ngimpite gogo ukuthi cherry yami sengihlaniphe too much wangiqosha azange ngiqoshela kaPhiri wangiqoshela khona la ekhaya kaMnisi unyaka wonke ngihledi nangifunda isikolo ngihlala namakwami phela Mnisi nababa eDiki Mnisi banemntwana abo lo umsikati Sindi lesilingana naye okay ngivela mhlambe nge6 months Sindi nangikhula la kaMnisi sengihlanhla ngiyabona ukuthi la kusikithi la ababe lo mncane mina sidlala sinesibhakela sinekusho ukusindi la kakhala Sindi awubiya kuma kwakhe ngihlale ngitsoba tangiqosha ke manje la kaMnisi sengishaya umntwana nawo ngilalele ukuthi ke make uthini Sindi la kaholela ungishayele ukuthi mina athi awuthula mnganami phela ngibhudwa ukushayile phela kuyenteka vele bendlala ngabangithanza la ekhaya that is why la asihlangene la kaPhiri sihlangene kaMnisi sibena lokuncane nje lokungekho mnanzi lo lapha ekhaya sathi hayi neveni ikahle la nokuthi makade ongelelana bangaphela ngisenabali aminamake kepha ke kubete labantu lababili nginabo kuba beMnisi Diki namake phela akaqali ke lo make phela kungumunyisa nekungifundisa eswini sakhe sengisho ukuthi ke akungethusi ukuthi kaPhiri siyanini kaPhiri indoda sisalungisa nje lokuthini ngiswele ke lokunye lengakusho ngikulento le ithweswe kimi ngoba ngithena ngithi ngiyibonga ngabe neanswer ukuthi ngiyentelani ngiyenta njani kepha nginalo lothando mina vele lalomunye umuntu nginethando lalomunye umuntu kangangoba ngitmisele kufamily ngifele lomunye umuntu ngitmisele futhi kubulala lomunye umuntu ngimbulalele lomunye umuntu nakamhlukubeka ingakho ke ngisende ngwenda ngelisoja lesoja lo angiqali la kwa South African National Defence Force ngiqale sisalwele inkululeko ngawukuthi ngingathanzi ukuthi lomunye umuntu ahlukubete lomunye ukuthi wena wakabani bayahlukubeta wena umnyama or wena umhlophe kunamhlanje bangimangalela labanye emsebenzini ngoba bengiku ANC nabo PAC ngilwa live bamangala emsebenzini kanenge uthola ukuthi thina abalawo enyama sathi sifuna ukukhulula live nebasi likhululile kepha labanenge ngithi asikakhululeke engqondweni lapha emsebenzini kusekhona ukuthi kunetitulo la ngisebenza khona mina tebantu labamnyama netilaba mhlophe letulo leta tendiwa apartheid setendiwa nyalo yini ingqondo tethu manje sekhona labanye labasathi ngumlungu lo hayi wena mani ngumlungu lo manje bangimangalela ke mina ngibuya ANC bese ngithi ngakusho lokho sesizimunye nyalo basawuphiri so impimpi nyalo yebelungu ngisekude phela impimpi nathi sibelungu nyalo uyangaka ukuthi ufuna kuba ngumlungu yena usathi bona ukuthi wena ngoba umnyama uthikhoboza indzaba yakho mara simunye nyalo asiyene embili uyabona asingayikhohlwa la sibuya khona ihistory yethu kepha asingayibeki le history yethu bese kuba ngiyo lesho ukuthi siphila njani nalabanye abantu uthathe lo umuntu njoba yena etakuwo ungathi ngoba wena bakazwane bamhlukubeta nawe angisakufuni
angathi ngiqale kuphi bongwane ehlubuka kuqala last time engatinye yakankosi njengoba sihlangene lo ngenayo ingadi yakankosi wenda ngoba kumkhwenyana la kankosi so ingadi ke nawo kusotele abantwana abanengadi yakankosi noma ngamakoti nangaba ufithi lapho uthi umakhelwane thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena nawe uyafitha lapho lo msendele lesikole angeke ngicambe manje ngithi ngantiyala sizathu ukuthi ngene njani la ngifakiwe nje kuleli bishi sengikilo leli bishi le nangidathi ngibonga labathithe ngidabe ngiyona ngoba ngidawukhohlwa labanye kepha ke make lo ngitala ngithokoze njengoba sengishito unina nguElina Mafete lo tala nguSigeyeza Sigeyeza ngumntwana lomncane uKhengane angaphosisiwe sithathu nobe wesibili akusilomdzala uKhengane nakuthiwa kunemntwana enkosi awuneba Jesu wami ngiba Lesotho yashiko mora Lesotho mora Lesotho nangachubeka ke lapho la ngicine khona uyasibonisa lo mdzala ukuthi kugugu othandayo uyabonisa ukuthi sakwathi kusoma sodwa ngicela ukuchubeka ngiyembili ngithi ke mina ngwathokozile ngoba sidani ngezingozi ngidambiyeka phili wanyana ngwathokozile Belinda unina wathokozile nguElina Mafete uyisa Mafete nguSigeyeza eDlamini wasemjindini uyise waSigeyeza umntwana enkosi Khengane lo ngaclaima ukuthi ngumntwana enkosi ngoba Khengane uyise inkosi leyakha sive semaswati basati ngisomhlolo sophuza beqala injalo ke history yabo nkosi ngifika kanjani kubonkosi manje lo esithina sixoxa sabona kuimportant ukuthi le history sishasha kancane ngoba nasingathi history yethu ngeke siqaphe ngalokuhlangana kwethu ukuthi why is it necessary ukuthi siyembili ngalokho uthi ke somhlolo le athi mangisi nakaqala kuManti and by the way eBaswati ani distinction yinye kuletinye tive eAfrica or eSouthern Africa ani distinction yekuthi bathi nababhali history bathi they are the only people who were never conquered by the colonizers. Ngibo kuphela abantu la eningizimu Afrika lamazange bahlulwe ngebelumbi nabafika zange bahlulwe empini ngebelumbi. It is because emaswati inkosi emaswati abeka embili negotiations ukuthi indlu yalungiswa ngemlomo noma ngabe sicabene asicabane siphinde sihlangane sikhulume iphele inzabo nakufika abelungu lapha kwaba ipolice yenkosi emaswati ukuthi ake sive ukuthi beta nani uthi ke somhlolo bete nani kusaba bete nendilinga ngoba nendilinga siye yini lela bete nayo bete nomculo uculo nendilinga yahlala inkosi phasi ne council yayo ukuthi sithatheni lete nebelungu umculo ke beBhayibheli lokune indilinga imali sithatheni siyeke bayidiscussa ke egcineni kwavumelana inkosi yathi lalelani la indilinga siyayiyekela siyifuna indilinga sifuna umhlaba wethu manje umculo siyawuthatha wona so ngaleyo ndlela akaze ngwane abe nempi nebelungu kuba ngalive ngoba live wavele washo cha angithengisi ngelive yabona ngikhetha nje umculo kuphela indilinga noma ngayiletha kimi angiyidingi so ke kuimportant uunderstand lo kwenda ukuthi siqaphe ukuthi singebantu labatisa buve bethu ngilolo phuzukele ngibona ukuthi mhlambe ngalimention uyasuka ke manje somhlolo ngema conquest akhe nakafuna kwanza sive semaswati lele sihlukene ngani kane ema South Africa ahlukene mhlambe ka 11 emaswati ahlukene ka 4 ethnicity emaswati kunemaswati kuthiwa ngemakhanzambili lathi Dlamini nake qalbomo ehleketela wathola kunemakhanzambili bobabe labo dikimnisi bomnisi nabo maseko libona njalo ngemakhanzambili ngoba bakhandwe embili uDlamini kube nemaswati emathongo amathonga ngibo boDlamini bomavimbela tonke letive lethi bafika ke bona beqalbomo ehleketela
bese bakhona eMaswati la ngene la kuba ngeMaswati ngekuvana nje naletinye TV labasuka origin yemaZulu. That is why Zulu neLeswati ba close kakhulu nethola sibongo sakaZulu yasithwala naseMaswatini kube khona leSwati lesine leSwati lelitinge kubanga umhlaba basuke besuthwini kakhulu eMapedi la kusuka khona bonkambule bomotha bokwethu nakuthiwa ngenkambule eMsuthu engizama ukuthi ngichaze le background at the end ke kuphela kweconquest somhlolo uyafika ke manje umntwana somhlolo konje ngibani lwasakho semva somhlolo neyathi isibantu abanenifundzako because uthatha umswati wesingaki wesibili umswati wesibili uthi ngichubeka laba abamagcine khona yabona sekukhona indzawo lethethwe ngeMaswati ngema-conquest ile yenzawo kunzawo ekuthiwa kunamhla kusemjindini yonke le ndzawo yasempumalanga leningi original bekuhlala abantu abakhuluma Sepedi seSuthu manje inkosi yeMaswati ke umswati wesibili kusukela kuyise somhlolo bese yakhe umphakathi kuthi la ke ngoba lenzawo sisitholile ngakithi nalabe kunene lesibatholile babesuthi sengeMaswati nyana nawu uthi nje khapule kuthiwa ubani ukhapule uthi hayi ngambule wena siyevana mosibekune so uthi ke umswati wesibili nebakithi ungathi kuyaceka lapha emjindini ngoba leli butho lakhe vele bangafuni liphelele emjindini bangafuna lichubeke liye eZimbabwe liyothola live khona buyani phela nichubeke simjindini sesibonile nini senenzawo buyani siye phela eZimbabwe lithi ke libutho thina sesibone nabafati wena ngonyama sesibone nabafati bahle bebesuthi thina sesijindile lento yekula thina sijindile wathi hayi kusemjindini ngoba senijindile ngimile kulo so uthi ke Mswati ukukhuma nemnakabo angeni Mswati utala ngisomhlolo ukukhuma nomnakabo lotala inkosikazi uLathwala umnakabo ngibani Mkhengane uthi yemnakethu yilapha emjindini lapha kuyalena le ngitsanzela abafana abakhulu ababili mnakethu follows nasigeyeza ingqondo tabo tiyasebenza ke bawulekelela kucinisa lobukhosi lapha kuphi emjindini lapho sawuseBabathani khona utanjalo ke follows usuke eSwazini nasigeza naye eKhengane lo ngiyiswa labafana beta ke emjindini ngizama ukuthi ke thina njengoba sila titukulane temachawa sititukulane sebantu lebaka sive seMaswati eSouth Africa sititukulane sebantu labakati kubumba sive sabumba umuntu okhuluma Swati nomuntu okhuluma seSuthu kwaba sive sinye kutaba liqala kithi nangabe kuyayiwe ezulwini nasifike ezulwini sibuta kuthiwa kuloko lena nikwa kona nini lokuyiheritage yenu nendeni kuhlumelele isela eTulu ngoba kuthiwa mzwana siyagwetshwa ekupheleni komhlaba siyawubutwa ngalesikwendile kuloko lesinikwe kona lama talent lesaphiwa wona saphiwe ama talent ngoba eMaswati ane potential angakwathi kubumba yonke iAfrika ngikhuluma nje eMswati lo muhle kude eAfrika njenyalo imonarch leqwele Mswati kuphela wesithathu yonke iAfrika bathi ke nase badzelela bekile bathi the only remaining absolute monarch yabona ngoba bangasaki leSwati ukuthi inkosi ngebani so ngiyanicela ukuthi sine ngeke siphendvule ezulwini njengoba kuphendvula labanye abantu ngoba kuyathiwa nine aniphiwanga lutho kude ematheni lapho thina saphiwe ematheni sendeni ngawo so konke lokhu ngithinzile enhlitweni yami kungithinze futhi kakhulu ngoba mina ngibuya emzabalazweni ngibuya lengaphandle nangibuye eSouth Africa ngaphinde ngazabalaza ngayembili ngibe napholo lamanengi emsebenzini ngisebenza khona nanyalo ngisenawo kepha ngendlela lethithe ngiyiqhaza enyalo labakadlamini ngibo labangiprotective nize ngiphile namhlanje ngiyazi nalelilwako lemsebenzini wami ngitayinqoba ngoba liqiniso nemanga akuhlangana kanti ngithola i-support luncedo lolukhulu yini bodlamini ngithi nje ngiyanibonga lokunqana ngendiwa ukuthi mhlawumbe ngiloluhlanje phile wendlula labanye or ngendiwa yini ngentwa bo ngitshelwe ngathi noma ngathi imali nami siyiphele ngamanye ngithuzule emoto yale mnayo manje nje sihlangane sadala so ushito namalume lapha nakhuluma nenkosi ukuthi sifuna lokwatala so ningiqoleni kuba muthe ngizama ukuthi nale history cover bomalume batawuchubeka nalabanye bomalume akhona malume mambam batawuchubeka bachazele izinkosi ngoba batalwa bonankosi understandana kepha ngakimi ngibona kulokukhulu ukuthi understandana ukuthi utalwa ngibani wena ngibani umntwana wakho ngoba le video yashoot
ufuna na uhlete ekhaya uthi uthi umntwana kubanje njengoba ngishito mina nobatala mbobani mina nginomntwana munye kuze mina namhlanje ngishadile ngishade ku1981 eTanzania ngaphandle ngishade naMakafu umTanzania uyedwa nje South Africa anytime nasekulungile nginemntwana munye 15 years nyalo ngithoko wathola igama lenini uyakwitiza kangifuna sengifile umntwana nami uyafika la uyakwitiza kathi nehlobo tanga ngifuna ngathi mina ngakubhenzi siyamathi baba wakho nimthathe nimfundise Siswati ngoba phela ngiyakwitiza eSwahili kuze kube phakathi so ngeke ngibe umuntu ake ngigcine ngalokho ngithanda kubonga umndeni wamkhulu Mtutu lo ngumnaka bogogo Mafeti lo mndeni wamtutu lo bogogo bathi angingathi incane bathi angithi gogo kibo bo mamsi nebayeni babo bonke labo dzadwa bonora ngibo labangifundise bangende ngaba ngahawukela kwathi bakubogogo ngibo labangitshela even ngamalume simangaliso lolwimi lambike uthi hayi phela sithobo sakho bathi usho nje wena kuthiwa uyobulawa nawe ungajoyina ngathi mina ungajoyina phela ngavele ngibuke nje ukuthi uyathengisa yena nami ngidawujoyina bathi hayi busihlobo sakho bothi nawe uthi uyathengisa uphinde ubuke ukuthi mhlambe nefactor ukuthi niyatalana yini ngaba neinterest nembala ke wazwide waye wangibithe office yakhe wangingabona sengifonela nje ibuye office lami ngiva kuthiwa ufuna ukuthi abakwithweni bakhabo makwami buye office lami ngahlala naye ngaqoqa naye ke ngiyabonga kakhulu ngidiva ngilide kepha ngaba nginaye malume kube mama ke mama sizange bangitshela ukuthi ihlobo tamtanzila akusingisigeza yedwa sigeza nalo umthalo ongifonoza ngibonge make Clara akekho la nebakithi wakamncina sibongo sakhe utalwa ngugogo Dzeliwe ulangosi ngiyambonga kakhulu mama ngoba utinike inhlitiyo yekungidzinzisa wangidzinzisa yonke ilikazi ngandzinza ngawufika yonke indzawo angi-introduce kulapha kaNkosi emajaha kaNkosi angadi kangangoba ngize ngathola ibusiso kumnakethu Michael Nkosi ubuya ke yena elayinini yabani ngidathi ngumkhulu wami nangaphosisi loThia sathola ibuzo takho wathi hayi bukandla kuyimfanelo vele ukuthi naniceda lo msebenzi nihambe niyobonga bogogo lapha emhlabeni emjindini ngoba umsebenzi uhambe kahle babuye bashiya bathi hayi ungayi kuyobonga hamba nyalo ngathatha makwami phela uMrs Mnisi bangiphethe yaboma ke Clara ngikubuza kaNkosi nasendleleni sahlala nemnakethu Brian Madlenkosi wamalume Amoni uGasa wasigeyeza wakhengana wasomhlolo bahamba nathi bawukhuba naboyise waphela mina waphira ngeke vele ngisukele nyokhona abantu bakaNkosi bakhabo make nembala ngabusiseka kakhulu ngeke bacede bakaNkosi abangilamleli ngize ngifike la ngicela kuma lapho ake ngicela Petamaki yamaki ombuso wezulu ngoba nguwe Petamaki yamaki ombuso wezulu weduya wemkhululiwa weduya ngoba kanjani weduya wemkhululiwa weduya ngoba nguwe Petamaki yamaki ombuso wezulu ngoba nguwe Petamaki yamaki ombuso wezulu amen ethendeni amen siyabonga kuva umlando wesive semalangeni nami ngimela pha phambili njenge program director ngilo langeni lelo khulumako nguMaria wakaNkosi yena ke utalwa ngumtutu indvodzana lencane yasigeza njengoba kuthiwa kabomkhulu bebababili amajaha bokungisigeza nakhengana namfolozi sekhengane ngibabo wabo kusho ukuthi kimi ngikhokho semine ngitake lejali elincane nami futhi ngiphinze ngibe ngilomncane ngingamangali nje ngimala phambili ngilokuthi ngitela amahloni ngilomncane kunalabakhulu Mtutu lo watala 10 le bantu vaninkosi yambusisa 5 etinvombi 5 emajaha ngisho abaphilako phela mara ke leli lincane sesilivekile lishonile lishile lo mnyalo